so pass ye there de ono nsafo rade aka fa mo no ebebem mikasi na media medwe rade ara me kemi nkwaje nyankopon no me nyankopon betie me peja osaka se radi yesu peja osaka se radi yesu ena no pay bitini yese wa mama yenshira radi ye me twa wani mo de wakafa mo ena no pay de bomi shama bompaya radi ye me shawo mane mremo come on kare in the name of Jesus Christ. Anope CK for so fra wate. I say electrical ho nyoma de eno ani CK for so electricals. You will change over your distribution panels. You tonton solar ho nyoma de afi wo pe fine papa pan dia. In fact ni nyina bi ubenya bi wo CK for so electricals won anope yi. It is a electrical appliances ni nyina de me patcho no ani CK for so electrical ye new ye wo ebu akọ menhia unduru menhia kura ebu akọ fitemu won ye ben no gas filling station abunsan bi wo fe kama and abun CK for so electrical ye number ni 0546 669 686 identify electricals won your money me patcho nko ba bi no ani CK for so electricals.
So for your bumpy. Yes. Obi betimi afre no abaso. Wini mobia wo yade a. Wan kasa wo a wutie yo so wo yare a. Fre ne braso. Empaye bia wo pe bia no. So for ye beba ama. Ye bejina so for na me de wi anyame won konkron situmia ahye ye ma no. Kristo sane ye no Bible say oko share be pono so e bompaye adeduanan 40 days 49 na wo sane ye no wo se awurade wo me so wasra me se me meka nshampa no enkyira mani hunifo na menji wona edam ponkyire mu Satan de wo tom ponkyire mu Satan de wona to amanie mu Satan de wona to sohwe mu Satan de wona to niwase mu Satan de wona to sikahye adwuma seye awura wone awade mu issues problems mu memra meji won free won hawo no wona manie mu enti na no pay ede be na hawo na no pay ede be na wo kom na no pay problem be na wo face eye adwuma sem sikasem eye awade sem eye akonto sem ana eye abrabom kukuhwe ase ana na no pay so bi benya didi afra sofo ye be bompa de Psalm 91 Psalm 91 Makoda biya kata baba baba Psalm 91 verse 2 Also for Canberra, my Canberra, we are my country. I say to the Lord, I say to the Lord, you are my place of safety. You are my place of safety, my fortress, my fortress, my God, my God. I trust in you. I trust in you. God will save me from hidden dangers. God will save me from hidden dangers and from deadly diseases. So for example, na mekanjina ho meka se obi obey de obefre bia e se wo na wo yade se wo papa bi se ye wo baby na yade frɛ number ni 0549 687 100 0549 687 100. Hello. Me pastor, good morning. Good morning. Me pastor, dini baby out free. Me pastor, me di Esther me kasi fi se passe gao. Esther se passe gao. So for your mom pa ma Esther. Esther, what sorry bia fie na utimo sorry bia ya nya hweye wate. Ayenya hweye menka se fie ofo ni pabonefo but obi timi hu ba bia wote ni otimi be ye bone wo ho. Hallelujah. Enti ni bia sha se yensu nyame asem ka se onipa fie fo be den Joseph munwa no wonye omo na koto Joseph ma eyifo no nizimfo ọmọ no ọmọ wosere ne so no ọmọ kọ no koto ọmọ ma no ọmọ ye ọmọ je da bi yemfa no koto ọmọ le si da bi ne yemfa no yemfa na koto ọmọ le bia yemfa no ko museum na museum fo de yebenya price kase enti esa no hweye wate me bomba ye wo Yesu Kristo na ajini ni ade biara Yesu se mra wo fusumi aka ye mra fi de ko na chemo Yesu de na chemo Yesu na chemo Yesu de ni be biara wo no ti wa brabo na wo pese ke wade aka fa wo ne be mo e na no pe be ya wo biara o watiri ye breaking us breaking us e wo Jesus Christ dia wo de wo ade bi nam osofo Esther be so da ye bia no oku o pa so da ye bi otimi ko na pie ni so Esther wo so
obeso da ye bia no oku onipa biara wo no oku onipa biara wo no twetwe e wo Yesu Kristo na azati ni ye den krante siamo krante siamo ye den krante siamo fine ko Esther wo be di watamfo so nkunim e wo Jesus Christ di madum ti amen. No, better one, I'm a short sister, we need